ویگاوی مروفت وطنینه ام بلا پیچک واقعی بلا پیچکش مامۆستای زانکۆیê تێبینی لەسەر سیستەمی هەڵبژاردنان لە عێراق و هەرێما کوردستانê hene. Bi sîstemekî klasîk didanin. Her wisa daxwaz jî dikin gorankarî têda bênekirin. بابت نسبة مشاركة 2005 جنابت إشارة كده مش افتاده Dilgeş Ehmed, mamostayê Zankoyê ye. Derbareyî encamdana vekolînan li ser sîstemê helbijardinan dibêjît. Ji ber egerên emnî û siyasî û nebûna piştevaniya darayî, neşên vekolînan derbareyî helbijardinan da encam bideyn. Her wesan dibêjît, me hindek data guh libûn. Ev e 20 sal e vekolerek neçûye komîsyonê, wan datayan kom ket û belav ket û dîvçûnê ser biket. û heta nûke sîstemê helbijartinan yê klasîk e. Pêdiviye kesanên akademî di nav komîsyonê da kar bikin. راستی گلک اگرت هین شوان اگرا نبتنه پشتوانی مادی هم بحث لبکین گلک اش اگرین امنینه اگرین سیاسینه او همی همشه بجین کارتی کرنه الوکولریت کن کو نشتن وکولینه که یا اکد بجین یا راست و یا درست بکتن ات گریدای حل بجارتنا و نوکه جی مهندک داتا و گله بون که و نیزی 20 ساله کمیسیون هشتا و کولرک نچوه بسیار هندک داتا یافت که بو و کولینه که راستی جوه جه داخله. هر درباره سیستم هلبجاردنان دکتر عابد حسن علی نینر تورا تموز بو چاودریا هلبجاردنان دپیجید. سیستم نهایی هلبجاردنان دبرجواندیا حزب مزندایه و پیتویه رازوکرن بو یاسایا هلبجاردنان بهیته کرن. او چه هلبجاردن سرکفتی نابن اگر همو تا خودچینن جواکی بجدار نبن. و مگلک تیبینی سریاسای هلبجاردنان و سیستمی وی هنه. حقیقت وکو من رکراودنا حکومی شبکات تشافدی کردنا هالبجارتنا ما قالك ملاحظة هنا السرياسة هالبجارتنا والسيرفي سيستمي كنت تبقى لنا وأمنو كجلسة شو كان بالتأكيد مساوئ هر السيستم كي مساوية خوجتين وباشية خوجتين ملاحظة كسر السيستم هاي أو كبارة بتدبر جواندية حزبت مازندايا. دكتور رضوان صديق مامۆستای زانکۆیا دهۆک دەتە دیارکردن کو pêdiviye pitirkar li ser azadiya dengderî bihête kirin û dibêjît di mahîk helbijardin heta radeyekî azadiya dengderî hebû. Belê pêdiviye hêşta azadî bû dengderî bête dan. Da bişit azadane dengê xwe bidet. Ya sıva di mahîk helbijardin ne yani azadane hebû heta radek baş bû yani xirab nebû. بس أكيد هر دمينت يعني وكل جواك أم دمين مثلا كنت دنگ خوب ده کسو کارا کسی که نزدیک یعنی سر خزمانی سر اردید یا سر به نام عشیرت آن هندک تشای یا سبب بدویه ام ساکنه کش که کسی که یه باز بید خدانشیان بید که بشید خدمت بو جواکی بکن. 33 ساله هلبجارتن li herêma Kurdistanê dihêne encam dan û her car tûmeta sextekariyê ji layê hezbên biçîk ve bû partên desthelat dihêne dirêj kirin. Sererayî pêşveçûna teknolojiyayê û elektronîkirina sîstemî lê çavdêr û şehrezayên wî biyavî dibêjin hêşta azadiya dengderî û şefafiyeta dengdanê di metirsiyê da ye. gelek bengeha ve salih همچین تحصیلات تکلیفی که من تاخذ بسما مرکزی و جهاز